Mawu ne yirao. Praise the Lord. Mi kafu Mawu. The heat of the sun is taking your voice away. I said, praise the Lord. Kafu na Yehowa. What a wonderful time And we have, and a chance we have to worship the Lord. Maybe you've never done this, so then open the early church. Hame bantoa le apostolo do bagbaleme le Pentecôte pentekiadia le bon akpe etonson e trochime eye wokoto yeji l'apostolo benu fiafiame abobo pakple gbedodo da ome eye o me do chuchochi gbadon gama me ha o ake no mawu subom le kekenu le gaglagbaba le kemi no megbe ne eye ne mi agbova mi ape suku dede be nyawo mea le suku bakpadia suku vioa o sron na nue yado yiwa o me tuna suku hona o vo abale kemi le prome gbo tu suku ho dali pata mi le papo mo mayo mea ati o gome mango ti o gome o nona no afia mu suku via we alobe de maya e mi adometo gede wa nous m'avons mis toé kaka gbe mi fazo me gan o gbe ya va le nono me ya o me gbe ta mi han yike mi ve gbe ya that you can be there in the sun worshiping today nenye be mi ga ndokutu gbele subo ma won to han ma wo ayira mi gbona be amen. Maybe that's the cross for today. Me be egbe ya disciple abenu son la we ne ya. And then the disciple was not saying, hurry up, pastor, kaba, no kata mi achichi na pastor, beno kaba, no be do ye, ndokuchu le mi adumo aode, uha dro wa chisoga, globe ma chonu koko adro nya chichoga, me globe, apeto ana adofia kukulo, fofo, le yesu pen kome, mi bakbo le ndia, mi de be mi asron, mi di be mi anu agbena mi di be mi asena ne to gbo ale be to amenu veve me mi ami atrozu plola o le cho ike gbona me le yesu pe come pe to me bia be le dia esike mi anu wo nya semla amesia me be jino no fufudi ale be abenu sro la o na be mi azunu so la ba fa o na le yesu pe come do peji o apeto le yesu pe ko that's a cloudy amen. Give me amen. Amen. Comme Jour, c'est seulement c'est la radio aboda. Maune yira. Magbova Marco pa kale. Etameni liame. Pepe black ton von nelia. Marco pa kale tani. Pepe black ton von nelia. Eye woyo ame hala. Ple epen son lauva. Ebola. It said, Eblona wo bena amesike le lolom bena yaje yo nyemela negbenu le yento do kwigbo eye wa chofa chichoga eye wa je yo nyeme ndiya mieva Dedekpɔkpɔ pe subo ya me mieva ndi subo ya me ma ponu na mi tokude tanya ikenye Nusrɔ la nyenye xɔasi wo esi meke miexɔ Kristo pe dede xɔasi ya mikpe ya miabe xɔ na me tɔa yike tsɔ na dede na mia mia de la yike de na mia dɔyɔla yike yu adɔ mia katu la yike tu aka mia azɔ mi xɔ nume 400 tso yamagbɔ vɔ la azɔ mia de mɔ zɔzɔ aɖe gɔme be mia nye nusrɔ̃la xɔasiwo eyi me ke miewɔ numetoto to Kristo ƒe amenuveve xɔasi la gbɔ ndi ya be nufiafia vevi ya yi ke miatsɔ na mia le kpikpi ke me xe na mia egblɔ na mi be esi ke wòyɔ ameha la va eɖokui gbɔa eyɔ ameha la va meyɔ va na kɔtanuwɔwɔ meyɔ va ekɔnyinyi ɖe gbɔ meyɔ va tɔgbi ɖe ƒe nuɖoanyi ɖe gbɔ
eyova eɖokui gbɔ kple eƒe nusrɔ̃lawo abona mi be nusrɔ̃la nyati ma tso hela gbeme yi ke gɔme nye nusrɔ̃la ame si ke srɔ̃a nu nusrɔ̃la nye nusrɔ̃la nu gbãtɔa esrɔ̃na nu ale wonɔ agbe nu isrɔ̃m wole wotsɔ nɔna agbe nusrɔ̃la ye ma nusrɔ̃la kpɔ ɖeɖe nusrɔ̃la kpɔ agbe kɔkɔvɔ azɔ ekplɔ va ɖokui gbɔ eye wòasrɔ̃ nu eye wòasrɔ̃ ale si wòanɔ agbe nu yiwo katã wòse tso gbɔ nu yiwo katã wòsrɔ̃ tso ɖela gbɔ la atsɔe anɔ agbe asrɔ̃ eye ale ke nanɔ agbe mɔ hafi nanɔ agbe la eɖo la srɔ̃ nua hafi anɔ agbea ɖe nu eye ne be yava akplɔ ame bubuwo le tsɔ yi ke gbɔna me la eɖo la anye be eɖo la va de la gbɔ eye nasrɔ̃ nu tso de la gbɔ eye azɔ atsɔ nu kpɔkpɔ nyuitɔ ana o nasrɔ̃ nu hafi ava onuka akplɔ amewo tsɔ yi ke gbɔna hafi nakplɔ amewo ele be nasrɔ̃ nu ame geɖewo mesena ame kpɔkplɔ be nya lo ame hehe be nya gɔme o womenya be hafi nava kplɔ ame bubuwo tsɔ yi ke gbɔna eɖo la asrɔ̃ nu o eya ye Yesu be yatsɔ kpɔ ɖe nu afiawo be wonye nusrɔ̃lawo esiwo le nua srɔ̃m vɔ la ele be woasrɔ̃ nu anɔ agbe nyui agbe yi ke dze agbe yi ke me ame nu veve le eye yiwo nye be wo ŋutɔ dzava nye kplɔlawo ta aƒetɔ dzi be woagbe nu le wo ɖokuiwo gbɔ wonya le ke woawɔ nyametsotsowo na wo ɖokuiwo ale woazɔ mɔa ɖo ale ke woase mɔ ƒe gbe ɖo ta woasrɔ̃ nu mawo katã hafi ava kplɔ ame bubuwo minya ame ɖe le afi ma edzi be yakplɔ ame bubuwo yata mɔ na ame bubuwo akpatsa na ame bubuwo dzi aɖu ame gã na ame bubuwo dzi vɔa wo ŋutɔ agbewoa menya agbe yi ɖɔm ɖo asrɔ̃ nu hafi atsɔ kplɔ ɖokuiwo ne kplɔ ɖokuiwo nyui vɔa ava kplɔ ame bubuawo hã asrɔ̃ nu ne va Kristo gbɔ la wo srɔ̃na nu nanewo li mese kpɔ o ase nanewo li yi ke menya kpɔ o la anye eye asrɔ̃ nu mawo katã eye nada asi le nu xoxoawo ŋuti ada asi le agbe xoxoawo ŋuti ada asi le de xoxoawo ŋuti ada asi le agbenɔnɔ xoxoawo ŋuti ada asi le wo katã ŋuti atɔ ƒu gbe elabena asrɔ̃ nu abe atsɔ azu nu yeye ava da asi le xoxoawo ŋuti anɔ agbe yeye eye ta nusrɔ̃lawoa nenema Yesu kplɔ wo va eɖokui gbɔ eye ƒe agbenɔnɔ katã me la nusrɔ̃la ɖe agbɔtɔ anɔ gɔmedzenu vevitɔawoa menɔ ne ŋuti ko ɖa tsɔ yi o eyina ŋkɔ nusrɔ̃la enye ame yi ke medo akpo suku o lo minya ne be sukuvia ɖewo lia sukuvi ɖewo lo eye nusɔsrɔ̃ medzɔna dzi na wo womedzina be ase nu yeye aɖeke o womedzina be ɖe woase nane yi ke nye nu sese woatsɔ fia yewoa womedzina o wɔ Kristo be nusrɔ̃lawoa wonya ame yi ke srɔ̃na nu mebe de Kristo be nusrɔ̃la ɖe esrɔ̃a nu gbe sia gbe gbewo tso gbe sia gbe be nu yi srɔ̃m wole tso aƒetɔa gbɔa etsɔ nɔna gbe eye aƒetɔ eva gbɔa anɔ ɖe nu fia wo anɔ fia wo nuwo anɔ ɖe nu ɣaɣla tsɔ nu fia wo eye nanewo yi ka kpe ɖe wo ŋutɔ ɖokuiwo ŋuti eye nanewo yiwo wo ŋutɔ mate ma wɔa na srɔ̃ tso aƒetɔ la gbɔ gbewo tso gbe sia gbe le be natsɔ anɔ agbe na eyama asrɔ̃ tso gbawo tso gbe eye nu yi ke srɔ̃m nye le ye wɔ na mi ye tu na mi ɖo nu yi ke srɔ̃m le lea eye ate va kpe ɖe ŋuti be nava kpɔ dɔ la wɔtsɔ ta nu yi ke miasrɔ̃ tso Kristo gbɔa ye la va te tu mi ɖo mianye nu yi ke mianye tsɔ anye miava nye amegã tsɔ yi ke gbɔna abe nusrɔ̃lawo la tso Kristo gbɔa ele be miasrɔ̃ nu eye yi ke nu yiwo miesrɔ̃ me vɔ la eye la do mi ɖe dzi ekpea ado mi ɖe dzi medo gbe ɖa be dodo ɖe dzi ne va na o me ba ƒetɔ ne do ɖe dzi la
in your family, in your profession, in your community, you learn so as to be lifted. na mauna do de chi Learn asronu sronu gede so that alebena atem more. atem akpɔ gevi de gede ekpa me yiko srona nu yo sronu avo high school kɔkɔ ayi gɔme je school alo school kɔkɔ ava college kaka ava yi de school kɔkɔ ema megbe voa o me dzina nane ke dɔ de ke be yawɔ o me gadzina be yoa aga srɔ̃nu yeye de ke o xoxotɔ yiwo kpla edzi kokɔtɔ le yiwo kpla tso kaka kpɛlɛbɛa dzia edzi kokɔtɔ le lo me di be asrɔ̃nu yeye o ne yi ate mu akpɔ dɔ yeye de awɔ o ne nye be nu yi ke ne srɔ̃ se gɔme be ye be dɔ na kpɔ awɔ ne srɔ̃ ku ŋuti kɔkɔe ŋutia akpɔ be ava kpɔ ŋuti kɔkɔe le tsɔ yi ke gbɔna ta asrɔ̃nu asrɔ̃maga srɔ̃ kea eye la kpe ɖe mia ŋuti ta me fɔse be le ŋdi ya asrɔ̃ nane le o me be le radio gbɔ le ŋdi ya ele srɔ̃ nane asrɔ̃nu geɖe ale bena ate me agba kpɔ geɖewo vi ɖe geɖe tsɔ eye me ke mi wɔ numetoto ku ɖe Kristo be amenu ƒe be Dedekpɔkpɔ le ŋuti vɔa mia ale ŋku ɖe nutɔ ŋuti le nusɔsrɔ̃ vevi ya me nugbãtɔa Kristo ƒe ku yi ke nu taɖo dzinu le kple ƒe titre tsitsi hena nyaƒe Dedekpɔkpɔ megbe mele ƒoƒo na mi tɔ ku ɖe nusrɔ̃la nyenye ŋuti lo gake le be míase nane kɔ ɖe ku ɖe Dedekpɔkpɔ ŋuti Kristo be ku asi ma yi ke wòku ɖe mía ta Dedekpɔkpɔ yi ke efu yi ke wòkpe ɖe mía ta le atitsoganuwoa enye nu xɔasi aɖe nu vevi aɖe ele be nya srɔ̃ nu tsɔ ku ɖe ŋuti kpakple yeƒe titre tsitsi hena míaƒe Dedekpɔkpɔ xɔasi sia kpavelia la nye míaƒe nyametsotso nyuitɔ kpakple ɖoŋtsi yi ke miana yeƒe Dedekpɔkpɔ xɔasia Kristo tsɔ dede tsɔ va na mi dede yi ke wòtsɔ va ya dedea eli vo dedea li na me sia me eye ne nye bena and you close your eyes and you open your eyes to the other side. Nenye be eva va me be ne ku alo ne mianku le keke me be ku le keke ke me agodoa la gbe agbe ke me agodoa ale yi ke na o nyame tsotso kple donti ke na Kristo pe Dedekpɔkpɔ xɔasia nutɔn le ke miakpɔa miakpɔ nusrɔ̃la nyenye alo miatsɔ nusrɔ̃la nyenye awɔ nugbãtɔ nusrɔ̃la nyenye ya la nenye nugbãtɔ na o nenye nugbãtɔ na o nugbãtɔ na o Adam kple Hawa wotsi Satana yome wokplɔ abosamu ɖo eye miawo ya ele be mia aƒetɔ le yome be mia tie ye yome megakplɔ Satana ɖo mi ma kplɔ mia ɖokuiwo ƒe susuwo ɖo mi ma nɔ agbe ne mia ŋutɔ mia ɖokuiwo abe Yuda Iskariot la mia etsɔ ga klosalo blatɔ ma yome ye wòtsi ekpe ye wòkplɔ tsɔ ɖe tsɔtsrɔ̃ me ke miawo ya de nu yi ke yome dze miele kple ame yi ke yome miedze ale nya dze yome ɖo wa ema ye la kplɔ mi atsɔ yi nyaƒe yiƒe mamlɛa ta miatsɔ nusrɔ̃la nyenye awɔ nugbãtɔ na mia ɖokui hena kadede kpakple aƒetɔ la hena Dedekpɔkpɔ yi ke memle kpɔkpɔ ya le na mi va kpa gbãtɔa dzi nya de gɔme nyui ɖe yi ke nye Kristo ƒe ku yi ke dzinu taɖo dzinu le kpakple ƒe titre tsitsi hena miaƒe Dedekpɔkpɔ yi ke xɔasia minya aƒetɔ Yesu ku woɖi wogafɔ keke tɔ agbe ɖe nu ɖeka ta yena nyaƒe Dedekpɔkpɔ Yesu ƒe ku kple ƒe titre tsitsi hena miaƒe Dedekpɔkpɔ xɔasia wòɖe ŋtetɔ gbãtɔ etame 15 yaxle kpekpe etɔ̃lia wòɖe ŋtetɔ gbãtɔ etame 15 kpekpe etɔ̃lia egblɔ bena egblɔ le afi ma bena ne Korintetɔ gbãtɔ tame 15 kpekpe etɔ̃lia ebe oɖem nu si ke mexɔ ebe míexɔ nane tso aƒetɔ la gbɔ ne mexɔ naneke le asi naneke wo la mate tsɔ naneke tsɔ na o nu si woxɔa yewo nana naneke mele asiwo la mate tsɔ naneke ana o amehawo le lalawo be ɖe tsɔ nane va na yewo
Tsɔ Kristo ba gbe va na yewo, tsɔ agbe agbɔsɔsɔmetɔ va na yewo, tsɔ dzidzɔ va na yewo, tsɔ dzidzɔkpɔkpɔ va na yewo, na tsɔ mɔkpɔkpɔ na gbenɔnɔ va na yewo, ta ele be gbã na xɔ nyanyuia, na xɔ Mawu be nyanyuia, Dedekpɔkpɔ nyanyuia, eye ebena mia akɔ nane mia xɔ nu ka Dedekpɔkpɔ. By those who have received, eye ele be miaɖo si dzedze hena agbedzɔdzɔe nɔnɔ agbe ke anɔ abe Kristo ene agbe kɔkɔe ema megbe afi ko miate ma tsɔ nu vevi ɖewo ana ame yiwo le mia lalam fia ŋutsu ma fia nyɔnu ma yi ke le xana nu eye wòsena veve eye wòva yi ɖe tsɔtsi alo yi ɖe amewo gbɔ ebe medzi be matsɔ dzidzɔ be nya va na mi la va wo ŋutɔ dze veve sem dzo le nu xam be awo ɖe womewɔnɛ nenema o ɖe eɖo la xɔ dzidzɔ dzodɔɖo anɔ me o ema va to na amewo be yeafia mi dzidzɔ be mɔ mete wɔ ge o eɖo la xɔ dziɖuɖua hafi na yi atsɔ be na amewo tusumata aƒetɔ Yesu ɖe mi ɖo eɖe mi ale be miatem akɔ awo ɖe ame aɖe le afi yɛ da ŋdi da xɔ nanea akpe ne Mawu ele be aƒetɔ la ana be kpluwoa la yɔ agbago. You receive salvation. Axɔ ɖeɖe le ŋdi ya, axɔ fekeke ɖe ta le ŋdi ya, axɔ ɖeɖe fia le ŋdi kanyia hafi atematsɔe ana ame bubuwo. Ta nu kake wole be nana la, ele be naxɔ nane, ebena elabena gbã, ebe metsɔ de asi na mi gbagbia gbã bena Kristo ku kpekpetɔlia ma ɖe miaƒe nu vɔ̃wo ŋuti. Le ŋɔŋlɔ la nu Dedekpɔkpɔ ya Kristo eku ɖe miaƒe nu vɔ̃wo ta le ŋɔŋlɔ la nu ekpe aɖewo yi womenye tsã azɔa esusu be ɖe bena ame aɖe nakpɔ ɖeɖea be eɖo anye be Kristo va ku ɖe ta Kristo vɔ vɔsana mea ta eɖo anye be ame anye se gɔme be Kristo la ɔnu ka eva xɔ ye teƒe ku eku ɖe teƒe eye mele kpɔ dzidzɔ ne ŋuti wo la be ŋdi ya Yesu ma la trɔ wa gbenɔnɔ Yesu la trɔ wa gbenɔnɔ menye be miasrɔ̃ nu ako tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka va kɔ ɖe nyaɖeɖe fiam anɔ srɔ̃ ko ao eɖo la xɔe se be ye ta Yesua ku ɖo eye wòtutu atsɔ wò nu vɔ̃ ma gbɔ kata da ɖe dzi eye azɔ na vo tso nu vɔ̃ si me wo ame ke le ɖo tom le ŋdi ya ele vo tso nu vɔ̃ si me eye ɖe sia ta Kristo be ku la kpakple be tsitre ame kuku dome la ebe vi ɖewo la va na ŋusẽ la ge ɖe me agbe age ɖe me amisisi age ɖe me ye agbe wo amaganɔ abe le wo le tsã o Kristo ku ɖe nyaƒe nu vɔ̃wo ta le ŋɔŋlɔ la nu kpikpinelia gblɔ be eye bena woɖi eye bena wogafɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome le ŋkeketɔ agbe le ŋɔŋlɔ la nu ele kpɔea be le ŋɔŋlɔ la nu egagblɔ ke be le ŋɔŋlɔ la nu kpekpene hã gblɔ be Dedekpɔkpɔ kpekpetɔlia be le ŋɔŋlɔ la nu kɔkɔenyenye be agbenɔnɔ le ŋɔŋlɔ la nu gbɔgbɔ kɔkɔ be tsideta kɔkɔa ele ŋɔŋlɔ la nu dɔyɔyɔa ele ŋɔŋlɔ la nu Dedekpɔkpɔ le ŋɔŋlɔ la nu. Nutegawo kpɔkpɔwoa ele ŋɔŋlɔa nu nu ekpea numɔ katã le nutegawo le ŋɔŋlɔa nu drɔ̃ kukuwo le ŋɔŋlɔa nu mate ɖo nutega alo eyi me ke ye menɔ te ɖe ŋɔŋlɔa nu abe nusrɔ̃la abe Kristo yomedzela abe ame ke le srɔ̃ nu la nu yiwo katã mena meanyi numetoto la wɔa wɔe abale ke woŋlɔe le ŋɔŋlɔa nu ene. Eye aƒetɔ la nena be leke ƒe Dedekpɔkpɔ gãtɔ ya nesu mia dometɔ ɖe sia ɖe si le Yesu ƒe ŋkɔme ne va me le woagbe me lo mebe ne va me le ƒome me ne va me le wò Mawu subɔsubɔ doa me aƒetɔ la ne ɖo kpe yeƒe lɔlɔ̃nua dzi le woagbe me blibo le Yesu ƒe ŋkɔme. Miakpɔ Ezaya tabla 1:3 kpekpenelia
ebe Somebody help me there, shout the word Pleine surely. kple vava. Pleine da be I vava. wanted you to help me so that your voice will be higher than my Ale be na voice. nya be and gbe wo ne your deji wo nya thousand. to nya Help fa. me Pleine shout, be surely. vava. Surely he Vava. has borne Eya echo miape our grief. dolelewo. Somebody sees you. Amare and you're po. heavy and Eye you're heavy ele laden. agbenue lamelasi onui de le gbogbolo be. What's happening to you? Oh, nu kele jore ji wo ya. I have a great body. Oh. I have a great Eke grief. That's why my shoulders are bent. leke lamelasi onui de deke le nu se le nu ele. Oh, la benade Kristo chonye doleleo. Are bearing in the same grief. That doesn't make sense. He has borne my Kristo grief. de chonye I doleleo. said he has borne Mebe my Yesu grief. chonye doleleo. I said he has borne my Chonye grief. doleleo. That's the Ble redemption. Yesu He chonye takes the doleleo. load Edewe off ma your edewe. shoulder. Echo He takes agba. the Cho load do pa off bota. your mind. Agba ma He ikele takes the kochichi na load off your ikela spirit. lekpewa. And now, Yesu because he echo has borne nyape that, dolelewo. you are not bearing it anymore. Oh, Surely maga he has dreke, maga borne dreke, maga our dro griefs agba make and o. carried Ela be chonya pe our dolele o sorrows. deta nya pe You know, bebe if I sese o. told you, E come pe ne help magblona me mi benari. carry that Be chair cho out azikpe of ma cho that afima. place. When Cho you tepe ma carry ba ya that afi chair keme. there, Ye ne you leave kokwa an zikpe ya. empty space there. Ne That kokwa place zikpe ya is jowa. not Tepe free ma for china gbalo e. another good E go na ne ke thing magana to fima o. replace the chair. Aha. And when God carries Eye ne all your ma sorrows udro o away, bebe sese all o your joa. sorrows away, E go be okay, bebe all my sese o. sorrows away, Alo nye bebe sese o, nye all bebe my sese o. sorrows Hallelujah. away. Ma ujo That's cho nye bebe redemption. sese o. Somebody said, E go be I came edem to la. the crusade, Edem la. and I Amade be gave my vata life pepe ya to me. the Ye Lord, chopa gbe na and Yesu. then Esi me I ke yele was va redeemed. se ma unya le And it radio ya still dia. carries De on kpo dede la. I'm in the Oh, valley, e de fia I'm be na. on the Ye no ba mountain, andi da sebere. Ye me no bali me cha. everybody is Azo me my va to achi. enemy, Oh, even cha the futo sky le is my nchinye. Lo enemy, ame the nsia nu rain nye my keto le enemy, nchinam. the sunshine Kaka my ai enemy, ji ngoli my go ha. relatives Enye nye my keto. enemy. Futonyo. Oh, note. Redemption means Dedekpɔkpɔ it gɔme nye be carries all your sorrows Yesu away. de ta wo veve sese wo Why kaka tele do o. you never smile? Nu Why do you kata ma always konu o la. frown? O ha konu Why vi you de la. always angry at Konu everybody? alogbonu vi la. Why Jine you jɔ o la. kind of shadow fighting, Nu kata gasa game ya. boxing Ajo tinu everyone zizi me. around. Ati nu The man kaka me o. is confused. That Oh. woman is confused. Ma A lot of gblɔ sorrows. na wo be If it has not nenye been me taken veve away sese wo yo wa today, gbe me all your fun sorrows la. are taken away. Ndi ya Yesu de veve sese He mo kata jo carried lo. our E de sorrows, tanya be yes, veve sese o we did te. esteem him Evo, stricken, onye smitten miawo of mie God, bui and abe afflicted. almesi And then wo he says retona in verse amesi 5, mawo fo kpikpia ma tonlia ke o de abienu le miape ji dadawo ta transgression ekpe ya normally miape will ji bring dadawa wounds ji into your dadawa life, ache into your life. ji But dadawa Jesus said, onye nu "You're yo not gbele strong anu le enough mianchi to bear bo Yesu all bere that o novi wound. onto I'll ji bear dada it ma for ba you. gbare matema duro I'll o bear Yesu it va for bere you. ya dro agbama de tepe o la Internal bona wounds, amen they call it e va be ya ulcer. dro agbama de te o Internal pe wounds, they call it cancer. eye nyemenya Internal wound, they call it agba ememe ma lo o te yu ebe well. cancer o Internal te yu ebe wounds, alomadon o te yu ebe nyemenya nko yo ko anem for transgression. bo Yesu la He was ede o da bienu le raised nyape for di dada o ta iniquity. o gbe gudugudu The nyape bo dada o ta was nyape upon nu him. ti fafa be to And kekele ya ji you were telling me. eye gbokota se You eye were telling me. blena la blema se ye pe kabi o Were o healed. cho yodomi Were healed. o cho yodo I see a father o cho coming yodo out. mele He kpo has the wife beside him. evitɔ de And he ma has the le yi children. ɖe evinu agbɔ le And bia he's ɖeviwo se talking be for the whole le family. ƒoƒo na ƒomea katã We are be healed. miekpɔ That ɖeɖe does not mean the father alo only, yɔ dɔ mi you, your menye wife, wo ŋutɔ you, ewo your children. eviwo hã le me We, me be mi katã We. mi katã ye mi katã ye la were healed. o yɔ dɔ mi lo Am I healthy? No, I'm asking for myself. Am I healthy? me be me de me le lãmesẽ me hã etɔwo ɖe ele sesie enɔwa ɖe anɔ sesi ɖe hallelujah. Edzi le dzɔm alo aha ke ne edzi le dzɔm abe vitɔ enea evinyewo hã srɔ̃nye hã ɖe ŋusẽ le nunye hã You must be strong. eɖo ŋusẽ ɖo anɔ hã nu o
miakata egombe dedea elena mesiame toe akpenema be nui o chona mia le calvaria etue naolo etue nanye hala eye mi hwe me be me hwe me kwe enu sike me kola eyaye me chole namilo cho keke ya dia kwasida ya dia egbebe ndokutu be le kle le kwasida ya dia supernatural day egbebe amliman keke ya dia agbewa magano abale o le china o why he died, why he rose. Yesu ku eye o fon de miata apabelia na nu fiafia Proper decision nyamechocho nyito and response pakle to his donti kemiana yepe Dedekpɔkpɔ kaya mebede decision mia pe nyamechocho nyito pakle donti to kemiana his consummate yepe redemption. Dedekpɔkpɔ Let's come kaya back to Mark bova Marco chapter 8, tanyilia me reading from verse pipi black 34. ton vo It nelia says, when egbelona la mi la fi mabe esike called oyo the people, amehala called eyo meka eyo ameha eyo ameha and Yesu everyone that eyo ameha ya mesia mekeve gbo megbo be o ya o ajo put you as part of the people. o ya mela modomo awo Go back. be o ya tro ngbodomo be nuvo o sugba pa nyamate yo we ya ba do kwinye gbo That's why Savior. Yesu me onene me la be de la o nyene mi akata be nuvo lo kata de mi vala nuvo lo kata mi va Yesu bola e ba mesia me mi va eyele yo ha I said he has called you. mebe Yesu yo ha le yo la Himself. ele yo va do kugbo The salvation there. Dedekpɔkpɔ la pima ele yo be na va There's kwe joy there. jijo le Unto gbo himself. va Yesu There's agbo release there. Agbele Unto gbo va himself. Yesu agbo And as you answer eye the nenye call, be ne and you tona abide, ye pe yo yo and you stay with le gbo him, elede you will ntia never, maglona never obe remain maglona the obe same again. agbewa magano abai o le china o Amen is thine thou. amen. And when he had called the Esike people wo yo unto amehala va do him kugbo with kple his epe nusrɔ̃lawo va egbɔ la disciples. nusrɔ̃lawo enya meka A disciple Nusrɔ̃la is a follower. bebe nye A ame disciple yome dzela is a ame yi ka le follower. srɔ̃na nu The tso Lord calls aƒetɔ ɖe gbɔ us, aƒetɔ la and he yɔ knows mi we came with a eye lot esi of ke burden, mieva gbɔa a lot of guilt, eva a lot va of eyɔ mi va condemnation. And eyɔ mi va then he elabena calls agba us geɖewo fɔmubu to geɖewo le mía forgive dzi us. eyɔ mi va be ɖe Forgiven yatsɔ nu vɔ ake mi and you follow. yatsɔ miabe You vodadawo drop your guilt. ake mi You eva drop your eye ne ike condemnation. wòyɔ wò va He ɖe wants you wò to fɔ be a didiwo katã yi ke le disciple, a follower. dzime na wò la You are forgiven. adidiwo da ɖi adro da ɖi eye Free wòatsɔ from the ake o past. azɔ na dze yome Follow aɖe tsã the ƒe fiƒodo ɖa le agbewo The dzi past eye na dze yome azɔ Our eye lives Kristo are being destroyed. ɖohi tsã fina ve gbɔ agbo adomegble Had been agbo staged akaka by kekem lots of things to we cannot nu even gbogbo begin ɖewo to yiwo talk mi about mate ma publicly. gblɔ le But the Lord gaglagbamo na said, se o ƒaƒetɔ le gblɔ leave all be that alone. dasi nu mɔ Just katã ŋuti forgive your past. matsɔ tsã ba gbewo ke o Hear your amen. amenu afi ka wòto hã And then he Ekema. sets you free ana from the navo past navo to tso follow tsã yi the ke Prince kpasa of wòdo ayome Life and the Prince of eye Peace and the aɖutikpakpa be power fiavia that yi will ke si never nu se lea fail in yebe your nu se ke life. medo akponu oa And then mado kponu le agbewo me o lo follow the new, ekema zɔa to forsake na dze the aƒetɔa yome You axɔ know, nu if yeye you are ada asi le having nuxoxoa ŋuti the old nenye bena life agbexoxoa gakɔtɔ still le me o trailing you, agbexoxoa gakɔtɔ tsi wo me attached to you, agbexoxoa galé ɖe and nuwo linked up with you. agbexoxoa gakpasawo do mekpɔ dze Yesu yome haɖe o When you follow, ne dze you Yesu me forsake nyawoa the old, woɖana si and le then agbexoxoa you ŋuti follow eye the new. wodzena You yi agbeyeyea yome forsake the empty life. adasi le agbe Before you know toto Christ, agbeƒuƒlu ma your ŋuti life eye is nava empty. Yesu gbɔ elabe And when Kristo you ma nɔ hear me le somebody agbewoa shout anɔ abe ekoklo and fu blow ene his own maɖo trumpet, kpekpe ɖeke o empty barrels ekpe anɔ make kɔ abe the most noise. wobe egogbɔlo ɖe
ye no li dom na ya And me the Lord is asking e you apeto le to yo be a disciple, le bia o mbede for va tro say si nu srola the empty da si le nu ho follow honchi nu gbolo monchi is nu to floko ma onchi e na and va follow ne ma is do de ji fullness. hallelujah va de ne ma follow kpolo na yinko by faith adasi le ho honchi you follow aje yo me kple hose into e fullness. ye na gede ye pe You agbososo follow na je yo by me grace. to akpla me nu You veve follow eye into na godliness gede ma usosro glory. dame pakple You follow tepe o me daily na kplero and gba you o jogbe find destiny. eye That's na the kpɔ yi ƒe disciple. nyuitɔ It's a nusrɔ̃la follower ye ma and yesu is yo me following dze la the wònye Lord edzaƒetɔ la yo step me by step. akplɔ ɖo me Day after afɔtoƒe day. na One afɔtoƒe yo me event after the other, eye following akplɔ the yesua Lord. ɖo And za if you have za za become a eye ne disciple, trɔ si be nusrɔ̃la zɔa by the redemption that to has taken dedekpɔkpɔ yi place ke va during eme ya this mea week and le even kwasina me today, ƒe ɖoɖo yɔ you will katã now mea follow azɔ me with your xɔe se be destiny. nadze yo me ayi ɖe yi Destiny. ƒe nyuitɔa yi ƒe Waiting nyui le for asiwò you. la yi ƒe nyui le Power lalãwo waiting for you. ŋusẽ le And lalãwo a glorious nu end kɔkɔe ƒe waiting for nuwuwu you aɖe in le nɔtekpɔ Jesus' o le name. yesu ƒe ŋkɔ me That's how to be a disciple. nenema wonyina The nusrɔ̃la ye ma proper nusrɔ̃la decision nyuitɔa hena and nyametsotso response nyuiwɔwɔwo kpakple to consummate ɖoŋtsi yi ke miana nyaƒe We're looking ɖeɖekpɔkpɔ at gã ya Matthew chapter míakpɔ 10, mateo ta amewo reading from verse kpokpoe 37. blatɔ̃ andrelia He that loveth father ebe ame si ke or mother lɔ̃a fofoa more than alo me dada is wum not la worthy of me. eya medzem o And he eya that ame si loveth ke metsɔ son or daughter ala ame more si ke than lɔ̃ me via is not nutsuvi alo worthy dada alo of via me. nutsu srɔ̃ kple lɔ̃xoa wum la medzem Very o young. My father eyi ke menɔ loved me. ɖekakpui me la I love fofo nye him. lɔ̃nam nye hã I melɔ̃ thought eƒe I nya gbɔ heard you said your father used to beat eye you. mexɔe se Used be to beat me a lot. yaɖo He didn't yia want me to go astray. aƒetɔa He loved míatɔwo me. medzina be míatra mɔ o And he eye loved wohea me to na very mí much. vɔ wolɔ̃ mí ale I gbegbe wanted to be like eye him medzi be completely. My maɖi father said blibo no. eye etɔnya gblɔ be aw I aw didn't go aw to university. nye Don't meyi follow me ɖe there. suku kɔkɔ Go ta to university. wòya megawɔ be I nye didn't ne o study wòya yi suku kɔkɔ mathematics. Don't nye follow me mebu there. akɔnta bubu be Study nusɔsrɔ̃ wòya be srɔ̃ I akɔnta didn't wɔwɔ do well. yea nye me I didn't wonɔ succeed. agbe nyui ɖe nu medze dzi na amba leke me dzi ene o job I had. eye dzidzɔ ale mele dzi ɖɔ mesoa mesu asi nenema o ta megabe yaɖim o megaɖim o wòya dzi nu yi ke kɔkɔ wum nu yi ke nyɔ wum I eye chose to mɔdzadzia love that higher thing be more than my father. be madzi More than my nane yi ke mother. kɔkɔ wum I love tsɔ my wu mother. aleke I used melɔ̃na to look tɔnye at kpakple her and look at the edanye resemblance between eye her and miakpɔ be myself. vovototo gã ɖe anɔ But my woawo kpakple mother, enye good dome mother, vɔ gracious enɔnye mother, loving lɔlɔ mother, ƒe did not enɔ have the edanye yi ke education lɔ̃ I nyanye now gbɔa have. And Daddy and mommy said, etɔnye kple nɔnyo there's a wogblɔ limit nam to be what ɖe to follow nu yiwo in the katã natural. ye nyi nu nyui le Now, mía gbɔa I ye want you to asrɔ̃a look up enyɔ lo vɔ mo katãe follow na be yawɔ a aɖi mí o higher prince, eye vɔ a azɔ higher ɖea Lord, azɔ menye ame a ɖewo higher medzo dze king. And the aƒetɔ Lord is fia gã ɖe saying, kple ame if you gã don't ɖe yi ke nye love yesua yome him azɔ eye le gblɔ more nam than be your father, nenye be you'll míadze never yomea go mi beyond malɔ̃ what ye your tsɔ wu father míatɔ has got kpakple you. If you don't míanɔ love alo him mía more fofo than your kple mother, mía dada you'll o never go beyond ebe what mawu your mother awu achieved nu in siwo life. katã I nɔwɔ lo think, etɔwɔa my yome o father, my emi nya mother tɔnye kple must be danye looking la at what is happening to their boy now ava nɔ here ɖokui on bia se be earth, o and nu they ke le dzɔ must ɖe be mía happy. via He dzi azɔ didn't follow o la us, kpɔe he kaka followed o the la Lord. gblɔ be ɖe You will follow the Lord. evinyea medzo dze míaƒe afɔteƒe me vɔ I said you ekpata will yesu follow do the Lord. medo gbe ɖa be hã nadze yesua We yome love our father. eye mílɔ̃ mía But tɔwo we lo cannot mílɔ̃ mía copy nɔwo from our nanewo father. li We love vɔ our mi mate ma mother. wɔ There's some things abaleke we wo dzi be míawɔe ne o alo míawɔe cannot aɖi copy wo from our mother. And then it says, yesu le gblɔ be he ame si ke lɔ̃ that tɔa alo loveth nɔa son alo or via daughter ŋutsu more alo than via me nyɔnu tsɔ is wu not mu la worthy of me. medze na fiaɖuƒe alo medzem o. There are angels in the home. When I say angels, we cherish them. Mebe mía viwo le aƒe mea ɖe mi lɔ̃ na wobe nyagbɔntɔ lo mi le mi ke be na wo abe mawu dɔla viwo ene. Do not know any better. They will do Ɖeviawoa things that nanewo li wo menya o.
I love them so much. I cannot discipline them. Your daughter, you love her so much. She is a replica of the mother, your wife. And you transfer that love for your wife to her. But they're looking at the future of that daughter. And when she does something that natural love will say, love her. Forget what has done. You love the Lord and you love the scripture more than that natural love. And it is that greater love, higher love that makes you to obey the scriptures despite what she wants. It's not saying Manlon yepe nous vont manlon yepe nous begbla a déjiner on voit bonwa nous kanao agbenyane et nous siane ke atema le mope lonlome akpegbobe devia bagbe ne devia globe ne tonye lagbe nonye lagbe ya ha makoto lagbe ya whatever you will do, nous kake mawoa they will get to that heaven with you. Alebena de vimana va ijifo gbedeka emawe miawo hallelujah nu nyu mawe miawo vo minya mia viewa nu nya gedeme polosio ya do yiwa your child if you aglo no be papa o melo nya nyegbo wa ya de kenam agbone be evinye nyonuvi alo vinye ntuvi. That's your interpretation. Nenema wa ekpo nuayema. You don't understand. And I know you me Paul Segomo. Christo blobedi. What I do na now. Petro be nous que wo me la zon matin Segomo vo megbela aba Segomo. E na vanya be nous yo kata me wo na we gbe ya me we de lonlon e ke me do na ota. Mi ma jo le tepe ya e me ke mi ma wo nyam me chocho be nya pe lonlon na mawa Anylono ga, nyalon moklo nyabe jiblibo, nyabe lopomblibo, nyabe jiblibo, nyabe misemblibo la be Kristo me kude miata. E nyalon pokokwe, nyalon mawunya ya, nyalon alonu yo kata, nye jifonu, pokbomenu, nyalon ocho eto, enon, nyabinchu, alo nyabi nyonuvi, azon. What we think about our relationship with Dedekpɔkpɔ alo kadede taflati kadede yike le miakple miasrɔ̃ miavinyɔnuwo miavinyɔnutsuviwo dzila kple ame bubuwo katã domea ale ko le na mia evitɔ vinɔ kpakple viŋutsu vinyɔnuviwo katã be kadede ma yiwo katã le mia domea. Ne mietsɔ ɖo eka mitsɔ tɔ ka ɖe nu mitsɔ tɔ ka ɖe nu ɖeka ame ɖe tɔ ka ɖe nɔvia yi be kaka be kɔa alo etsɔ viwo ŋutsuvia tɔ da ɖe ŋkɔ alo vinyɔnuvia tɔ da ɖe ŋkɔa ame kpɔtsyɔ yiwo katã le gbɔdomea se gɔme be aƒetɔ ye miada ɖe ŋkɔ wu ame mawo katã lo migblɔna be amen hallelujah. Amade kema na gbomo lo nane kento alo pome dedere kento no wagbe me nane kento mananyi kenchi na ledo akude pli alo kadedere kema no vevide chowu apeto Yesu ikela nonko elabe eya ikude tao eya koye pe vudanyi de tao eya edo mawu be dome dzu be kplu da de tao pondotro be kplu de tao de nu yo Yesu na o ta yika megbeto adeke nyɔnu adeke ɖekadzevi adeke tugbedzevi adeke srɔ̃ŋutsu adeke srɔ̃nyɔnu adeke mate ma wɔ na o la anɔ agbe na Kristo na tsɔe da ɖe ŋkɔ ame gbɔtsyɔ katã nɔ megbedome ame si ke lɔ̃ fofoa alo dada wum la
ebe medjena oh Yesu matese ebe wumde amesike yi Calvary amesike kunu kpembe ku amesike ku bebe sesebe ku amesike ku be we na no agbe amesike tio pa gbe duanyi alebo we na pon agbe la gboso some matema sosio ntola bede abattu etwa dade mbedomeda ye nubuola no kona o Yesu be amesike lon toa alo dada wumula ebe mejem na piado pela o yi amesike lon bianchu alo bianyonuvi wumula ebe mejem o emalanye nyape nyame chocho be mawu nenye nu gbanto le nyagbemelo gbona be amen nyame chocho be Kristo la yedela le siayi kisiafi zaklekeli la anye nu gbanto la gbenyemelo nyame chocho ikeme na gbelobe ma tona lonlon ike Yesu ya tolom ekudetanye nyahamanu agbene echo ede gbegbleo da le jinye nyahamanu agbekple pa menu pepekple domenyo apetola ne nambe eya ne vame le wagbeme le Yesu penkome. Look at Philippians Philippi topa gbale chapter 3 tametonlia verse 7. Pikamandrelia Philippi topa gbale taton Pikamandrelia what things gake again no si onye vide namla those no maoke mebu enu bubu le Kristo nu chi there was a big ocean liner azom yakpobe etogande azobai to the other bai e nu tuya le todivoa mea to Australia e de Australia and yet amassed great wealth e o po keshiro nu kande ton he turned to gold e o tro kata trozu sika a belt and strapped the gold around himself very heavy. And then he was in that shape. And not todivoa me le toaji and many people lost their lives. Eva me todivoa gba amegede o pa gbe tieme wo jebe ya afuchi a teenager. Devi tu gbede bia de ran no voa me ike enu aku She looked at that man nyebe and he said, nu tu ya ike le voa me a eba feto my life. o demla And the man knew ye ntu anyebe the weight of the gold was so much ebe already sika ele pe that ale to gbegbe even swim to shore be would be a challenge. nenye be ye nto de kai be afuchi kaka abe dide goa agba o janye na yi fifia devi tugbeje bi ma yi keje chonyonyonoma enu ai ma jo ku eto akure all enu drowned. amokata kuade le o de kakwe atem akom achotoya de agbenyela Man keshino of the toya gold ike ye sika ma yo po hele kpankpankpankpa alo pe de jimea and save this girl. nuka wo I cannot take on this girl Ebere, for the gold. nyematem So a you are ade de via kpakple enuka the sika de gold juo into the ocean. ke echo sika Then kaka it to was like fugbe that. doli ko de And to took ame that girl eye o at pan the de via and pere tried, ngbedo fuchia tried swimming, tried fuchia swimming, fuchia and it fuchia got to kaka the vado exhausted. ka fupo aji Delirium. va dire go He didn't know Eye. where he was, unconscious. menya And leke no va that joro girl stayed there. ye devia le chifu ke aji eke no akea no ke azon as devi ntua yike bude do kuya wa me be va di golo ke ike no ke azon devia chama mo makọ ntua ha bo mo bakọ ye devia to na ntua be o eda gbenyelo me chonu yo elabe e chonu yo kata le bebere na wa chofu gbe de nya agbenye nusianu As a teenager, abe wanting this, manye wanting abe devie that, ne a I would have died.
ne menye woe o la anye ne maku ke me dasi le nu katanchi azon fiam ta mona de la we tro du de la na me we na me ti agbe me tu agbe nye dasi me na azon plom e pe ne ma pepepe Yesu wo na miema Yesu nye de la eno kokoe enye jojoto Yesu cha Yesu nye ameke me jifo be susule eye ke o pomi eye ke mi le nyonyonom le nouveau me toame eye ke le nyono le nouveau me tiare oh miawe le dori nebe wonane la ela bene me wonane ola Yesu mi atron la Yesu dasile yebe sika ke sino nunti kokko nu mo kata to doli ko de toame eye o demiawe ya azon mi ti agbe oh mebe jokonya le do tomlendi ya mebe azon miawe ya mi ti agbe. That's what Paul realized. Yike Paulo jesia boyma eye o globedi busu ame blombusu nyamenye ame maje ame wada menye azon Kristo edem Petro matende Paulo gbo Jacob matende Paulo agbo ela bena remayila nous sommes le katon kaka vous que nous tuya or kill and destroy anybody. Ati wa ton jimea o kwale ke wona dan le na nso la kuna gbede gahome e azon on the dusty road to Damascus. Meke uno mwaji na de Damasco. Yesu dogwele mwaji yuebe Saul. What you are doing? No kata. Where you are going? Fika yimnele, fi nele All no this kata. energy you are spending to destroy people. Be ya wamode no kata. And the things are done. Enu yo kata wamnele de. Ame yo kata kuba yivore no kata. People, even some of your relatives will tell you, I do them. Why? Amenyanye o hala me odome no kata. Man answered and Eye said, nu tu adonchi na peto la globe na peto me de I kuku. couldn't tell you why. Nyemenya nu itamele womdo. Something inside me Nanele that was menye. just destructive. Yikenye le tutumbe ma wo nu gbegle. Ebe nu kama wazo Yesu gbo ne bena yele Damascus ma fia onu sike na wala pima. God also Eye sent Mawu don Ananias. Hanania. God was Mawu don happened to do Mawu him pledo be ya o And nwine came there e and said, Anania "Brother ba Saul, tui globe no the bi Lord who has kept you Saul by the way apeto has eke de lo sent kicho me, fian la that ye your dom do da eyes might be be nkuo opened, and azona that you fu may feel eye bena of the Holy na yo Ghost." papele The gbogbo koko ya scales in his eyes fell off. eye He bibla began bena to e see churo gele the nku glory jine of heaven. eye azoa e ponu ye Paulo globe That Savior, de la ya Redeemer, khona beton ya that redeemed me katula like ya that. yike demalea Things were nuka given to me. nu Those ebe I counted enu ma o yo le nu nyinu ve vina mula chan azo me bua be nuka nu bubu ene no bi pa gbe oda evil, nu kawe degradation, what shame po should have seized your nu life. pe ne ma Yesu ele me wa po nu pe yo katala va jioda ka ke Yesu va be ao nye ma dasi o de no me ma me o me lo nya ogba le gbegbe me va be ma de o la me va be ma kho o la a o de o ha ma te ma wo abe Paulo ne aglobe na nu ma o yo nye nu kwasi na mla me buo abe nu bubu de Kristo ta pe yin liya ebe na 50 gon me bunu o kata nu bubu le Kristo Yesu nya peto nyanya si po kata tala nuchi amasita mede asi le nuwo kata nuchi do eye me bu nuwo me buo adokpoji nuwe me buo adokpoji nuwe bena nya sina su Kristo ji ikashe kelia eye wakpom le yamame bena nyento ye jojo nyenye sikecho siamela yuda tope jojo nyenye ma sikecho siamela na gano asinye okapum esiketo Kristo jihose me jojo nyenye sikecho maubo le jihose ta la nano asinye be dogbeda de tao bena apetola nana be
Paulo, Timothy, Silas, and then as it Timothée, comes to our proclame turn yo to kata confess vuye swame Christ, which you will say, Kristo ma our Redeemer, yike globe our yike de Savior, yo globe ne Yesu our nyape dela Sanctifier, nyape khona me to our me ke kwamia healer, nchi nyape doyola our Deliverer, nyape kachula our Baptizer ameke twa in the Holy de Ghost, amouti our tanamia King nyape of fiasi ke Kings, gbona our Provider, is amnyape more ameke precious, nami agbea more glorious, ikenyi nchi highly kokosia lifted up ameke above to ameredia all on unuo earth. kata la And nyigbadia with Paul and the rest of them, Paulo which ple you no will bi yo say, kata what things Nya were hamya tema gblome. gain unto me. nusio Those kata I nye nu counted kwasio loss na mula for Christ. me buna o nu bubu At the ke end, Kristo Yesu ta the crown alebele will nula come mio ha upon your wa cho head. fiakuku adona milo Crown, fiakuku the crown of me righteousness, be jojo nyi be fiakuku the crown of life, agbe the fiakuku crown of eternal joy, agbe mavo alo The crown agbe of jijo mavo be eternal fiakuku jijo will be mavo be given to fiakuku you la as you wa love tue the Lord adona o above esike na nlo everything, afetola cho nu above sianu la nyigba ya ji everyone cho on amebe earth. We'll come vito to point kata number la 3. nyigba ji nya va pa ton lia ji Point number 3, apa ton lia na nu the sosro prioritized mia cho nu discipleship son la nyenye a nu gban to e and relationship ple po me dede for the compassionate redemption Dedekpɔkpɔ ya yi ke mo to given kpɔ us. nublanui nami compassionate redemption Dedekpɔkpɔ ya yi ke me wo that he to has given kpɔ nublanui unto us. nami Well, looking at mia le ŋku ɖe John Yohanes chapter 8, agbalẽ ta nyilia and I'm reading from dakle verse kpekpe 12. wieve John Yohanes 8, ta nyilia reading from verse 12. kpekpe wievelia Then spake Jesus Ke Yesu again unto gaƒo nu them, na wo gblɔ bena saying, I am the nye light keke me ƒe of the kekeli world. la He that followeth ame si ke me dzia yo nye me shall la not walk mele viviti in me zɔ ge darkness, akpɔ o but shall ke boŋ have agbe the la ƒe light kekeli of life. anɔ Look at esi verse 31. kpikpi bla tɔnvɔ In verse ɖekelia 31, kpikpi bla tɔnvɔ ɖekelia Then tete said Jesus Yesu gblɔ na to those Yudatɔ Jews siwo xɔ which edzi se believed la on him, bena if ne ye mienɔa continue nye nya la me in la my word, then ekema are nye ye my nusrɔ̃la disciples vavãwo indeed. mienye If ne ye continue mienɔ in my nye word, nya la me la then ekema are ye my nye nusrɔ̃la disciples vavãwo indeed. mienye Who is a disciple? meke nye nusrɔ̃la A disciple is a nusrɔ̃la servant enye subɔla that owns Christ yi ke as master, tsɔ Kristo wɔ ebe aƒetɔ akpɔ Kristo the Savior. ɖela He looks at Christ, akpɔ Kristo the Messiah. Mesia la He looks at Christ, Christo. the Redeemer. xɔnametɔ la And he said, agblɔ be he eya from now on tso fifia will dzi be yina the Lord anye and aƒetɔ the master kpakple of my life. amegã ɖe A agbenye dzi disciple nusrɔ̃la is enye a servant. He ame si knows, ke number srɔ̃a nu one, gbã I'm se gɔme saved be to ekpɔ serve ɖeɖe with ale be sincerity. wòasubɔ le He nyawo says, toto he me came eva and he served me. eye wòasubɔ He aƒetɔa gave me the Etsɔ. menu from heaven, the life from heaven, elabena etsɔ abundant aƒetɔ la life tsɔ from agbe tso heaven, dziƒo va nam eternal life etsɔ from agbemavɔ tso dziƒo va heaven. He nam has served me eye wòtsɔ ɖokui va subɔm in eya my ta nye hã relationship. le I will kamede serve ƒomedede ke le nye kpakple him. dome ta Saved nye hã yewo to ɖem la serve masubɔe sincerity. kpakple Number 2. anko aɖe tɔnye nye nu velia Saved by Edem. sacrifice to vɔsasa for sacrifice. yi wowɔ ɖe tanye la me I couldn't be saved nye mate me kpɔ ɖeɖe o without sacrifice. nenye be mewɔ And I will vɔsa ɖe not tanye get to the end of the journey of eye nye service mate me asubɔe without kaka ve sre nu ne nye hã sacrifice. nye mewɔ vɔsasa o A sacrifice, the greatest of all. etsɔ nu You'll have to gãtɔ be vɔsa sacrifice tsɔ sa vɔ ɖe your tanye comfort, ta eɖe asi le eƒe vovokpɔkpɔ convenience, dzidzɔkpɔkpɔ
Dzidzɔkpɔkpɔ, possession, whatever it is. As he has sacrificed all to save you, you are saved by sacrifice for sacrifice back in his service. You are saved to seek souls. I came to seek and to save them that had lost. And now that was saved, you fell into a well. You are about drowning. And then a good-natured man at the thought of the well threw the rope down, and he says, pulled it first, and he pulled you out. And as you were going to run away from that place, he says, he put that rope in your hand. That's the rope that saved you. He gives in your hand. It says, there's still other people in that well. What I have done for you, do for them. And so that rope there, and pulled them up. He has saved you from drowning in eternal perdition. Now take that same gospel and throw the rope down. You are saved to seek for souls. You are saved so that you can be sanctified and be a real saint. You are the salt of the earth. And if the salt has lost its savor, wherewith shall it be salted? It is then for good for nothing, but to be thrown down and to be trampled under the feet of men. He has saved you to make your life salty, so you can save other people who are getting into trouble. He has saved you to separate you from all sins. And you say, Lord, I thank you. I'm saved. And God, you are saved. It is so that you'll be separated from the past sins, and you'll be saved completely unto the Lord, your Savior. You're saved, you're sanctified, you're strengthened in the Spirit. That's what He has done. And I pray that salvation will make you to serve the Lord unreservedly in Jesus' name. The proper, prioritized discipleship and relationship is compassionate redemption. Let's come back to Mark chapter 8, reading from verse 34. Mark chapter 8, and we're reading from verse 34. And when he had called the people unto him, with his disciples, this was saved by the grace of God, and they are saved for godliness, and they are saved so that they can be on their way to glory. He said unto his disciples, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross. There's no cross that will ever be as heavy as the cross that Christ bore for you, that he carried for you. Talk about cross. Whatever we find giving us discomfort, today now, they are in the sun, but then quietly, happily, joyfully, undisturbed, will be at that cross. The Lord then you get back home, and you are redeemed. You're saved.
We are the pot You de made righteous. e wo ame And you jojoe live a righteous eye life. e la gbe And the jojoe nom friends you've been playing pranks with before, eye miakle they want xolon you yo to kata li gamble chan with them miakle me again. yo kata do na ha You chan put your maga be hands do ha behind kpakple o ke o you. de You look up to eye heaven. ejo And akwas see the man you akon see moji here de jifo will not gamble anymore. abe Not aw with cards. agbe badamawa nyemaga le Not no with garçon anything. nyemaga cho Lotto, agbenya ablevio gambling. akpa Never cho agbenya come ablevio into this life again. Nyemaga And cho those agbenya ablevi people, beble maga gera they agbenye say, mo holy, holy. They say, eye pastor. eye wanu They nko say, yo be pastor Holy Mary. kokweto And then they despise eye wo you. de do That's kiora kpade ka because e wo you hon la fima bear do yin your ano cross tonu pen with a ano smile. ko ano nuka ano Good di bo amen. e manya wa chiso gagbo na be amen And somebody you eye love, amade ke be somebody you respect, gbo me lu anu somebody le you o honor, amade ke you are te the abobo nu errant person. And it says, agbonobe have you seen your oh nyemaga kpokpo de va tika no abe me ide DUTOÞO MAWUNYA KAKA kweke me to kata mame What happened to you? nu ke jore jiwo afima Okay, oh me kpo stop that dede eke ridiculous note talk. bon Here is money. Go and church buy nyama wa that alcohol tote for me. ye be je kwete shivana nyama nu la With fi all due respect, abe sir, oh me de ku kwa peto no more. nyemaga aja havana o Alcohol is a poison. pete shia aha I love you sorabia now maga jebana more wa than nyemaga whatever, jebana o de and I'll not buy nyemaga poison tenwi for you. ajebana o nyemaga tenfle adima vano ebe abereke Am I hearing well? oh nka enya You have ka the gbom nele mouth, enu hala siwa you have the audacity, etem you have the doji boldness etem to doji look at me, so le ko enyeme nkume le tonya enyawana ma you will not. okonkunye le I give tonya you wana ma another chance. Take that oh money. agbobe Go and buy. maga no monu kpokpo bubu yi Appear for me there. na be aja havana kaba abe o apeto amega Christ is Kristo. now number one. etrozu apeto My ganto na Savior is ye now de la number ye one. nyame gbanto la gbenyame I will Nye not. maga I have tenwa said well. yes to the Lord. Beto na peto And I be, say no to everyone nububu la that matono be contradicts aw. Christ La in be my life. Kristo la enyenu He may get gbanto la angry. gbenyame That's abijido achiso gawaema He may withdraw some things away from you. eye nano li That's agbo the cross. maga twe na o You're so achiso happy. gawaema You are jine able cho to bear be that ha na injury duro wo and that achiso ga cross for ezugbe the ma o kata name droefa of de Christ. Kristo ta That's denying Emma. yourself. emini agbenu la medo Self kugbo wants to be happy. elabena Flesh Nchila wants ya to jina be wa have do pleasure, jijo na ye. but now all wa that is taken do away. energy Okay, kake you have had a ebe new Lord, azon apeto ye la a siwa new lo Master. amegan ye la siwa azon Let lo him take care of ebo you. joye ne be kpo We jiwe will not take elebe care na of we you anymore. mio mega That's kpokpo the o mega cross. lebe no atiso ga wa e ma That cross atiso ga will ye not ma cure you. ma wuolo And did you hear this before? ah de mi senya ya kpo a What does not kill us be nu ike ma wumi o a makes us stronger. ye ga do anu semi bo You'll be stronger. be na anu sala do nu o You'll be higher. eye maula do de You ji deny self agbenu le do ki o and gbo then take up your cross e na dro wa tiso ga and you follow me. e na je Yesu And yo you me follow him Na je ya ma yo into the me. sanctified life. ple agbe You kpokpo follow eno him Na into je yo the me. spirit-filled life. amnya me ke ma You yo follow ple kpokpo him kpokpo into the aje yo me successful life. be na gede And ji the du ba pe no Lord no me e ya himself, fe tolanto he will take care of you. ale benao He will take care of be la you. le benao la He will take care of me. ale benanye He will ha not allow me to miss ma my way dasibe until ma I tramo get va up sede yonder. si me He ke will take ma care go of ke me. me ajila akpotano What's the le person benam talking about? amme ke benya gbome la fika Take me made care fika me of made me ba peto ale benao Cross Atisoga. is becoming heavier than the grace Do you have. yike You a will le kpo either kaka lessen the weight of the cross Ma or leave the na cross there be and it give you na a va greater ne grace. edure kaka va do A nu higher wala grace. apeto ana menu To veve multiply me be grace. acha menu veve de And now jina that you have started eye yike for ne the je Lord, azonlia gome will ple continue. apeto la menya be na ya azonlia ji blombe ma ya azonlia ji I got born again etro jime many years ago. epegede we ya va And yi those many years ye ago, pegede ma o yo more va than ya 50 years now, e o fe bla one ton day at be a de ka time,
one problem at a time, e gado mo wa kaka lava gado mo wa yo me chichi lava and one storm eye gado mo wa ahomu sese la tu kake kaka egbe ya nyawe ya gado afia I egbe have not been drowned. nyeme rede megbe The o water will not drown you. eye nyeme nyuno hata eto ama nyuno ha olo mebe eto mama nyuno olo Day after day, besia step gbe after step, afode one de event kanko after afode the de other. kan kala nye You kpakplo and sia I, nye kpakplo sia You and mebe nye I kpakplo sia will la climb every mountain nye together. aliatoa o We de will cross every sea Mia together. tu o We kata de will jump every hurdle eye together. mia Clear achoto all kata the de enemies eye together futo kata yo le before kona us mia in o Jesus' kata la karle le name. mia nchile Yesu pen come I was born again tro jime at the age of 20 what now? esi ke me ho pe blave ma ba kota ji See, I was born again me tro at jime the ke me age ho of 23. pe blave voton 23. blave voton va bladin blaton blané pe blaton pe bladin 70, pe blandre 80, pe blenyi and I'm still going strong. eye amenu ve gale ji nya mele ponu sede ji me do gbeda be ma ne va mi ha mi aji fika ode cho to gbedo apeto nya nya ma bubo me gbo nya anya ma bubo me gbo nya anya ma de me gbo me kwa mano la me se me etu kambo eye apeto to wa menu ve me a ma ya son li aji to gbedo ma ya son li aji Maya Zoliaji, Kenu, Afununema, Kenu Kapopoyame, les radios à bord, Togbe Dododa, Afununema, nous gao l'encona wegbe. This is the time to pray. I will continue. You will continue. Make up your mind. The Lord will assist you. The Lord will assist me. No gates of hell will stand our way. A disciple is a learner. He learned to live. And as we come to learn, God will assist you, assist me. You learn to lead. Before you will lead others, self must be taken away.
enyemada le lamenao. As you are praying, make Si sure que le dogbe da kapopo ya me you open your heart before the Lord. ben a cho agbo Pray ado this anyi na message petola in. kenkem de mo ben di ape mawunya Don't allow anything e to kpono fele ma distract me you. ga de mo This na is a na serious kento moment. ne wa ade susu da gao You e learn ve the de amemiele new as to lose the old. da sile huhuanchi All na the new honu things ye you have yo learned today nu ye yo kata mi so le will ndi make yala you to drop the na old. mi da sile nu huhua unchi A disciple does mi not miss Nusrɔ school. la me do akpo suku o This is our school place. teƒe ya nye nya be sukuxɔme As you are learning, esi ke le nu srɔ̃m la globally as you are learning, esi ke mía katã mi le srɔ̃ nu the fifia Lord will add to your knowledge. be mía It ga will help you to xɔasi dzedzea stand. eye la kpe ɖe mía ŋuti be mía li ke It will help you to be eye a akpe ɖe defender mía of the ŋuti be mía faith. nye xɔse taʋlila He learns daily nusrɔ̃la srɔ̃a nu gbawo tso gbe so that you Alemena. lean on him daily. ate me aziɔ ɖe yama nu gbawo tso gbe Adam and Eve followed Satan. Adam We will kple not follow Hawa Satan. wodze Satana yome míawoe ya We mi will not makplɔ follow Satana ɖo o. corruption. We will not follow evil. Mi makplɔ nu gbegblẽwo ɖo o. Absalom followed self Mi ma dze mía and see what ɖokuiwo self did in nu his o. life. Akplɔ míabe ŋutilãwo ɖo o. All over the globe, Fi sia fi ke you will míele ya. not follow self. Ma dze ɖokuiwo yome o. You will not follow foolish things. Ma kplɔ yakamenuwo ɖo o. Dedicate your life to the Lord. It's Tsɔ coming agbe very o. soon. Do anyi na Aƒetɔ la. Ele mɔ dzi gbɔna. Kpui ɖe. It's coming for serious people. Ava na ame yiwo do Those ame who have vevie. dedicated their life Ame to yiwo tsɔ follow woƒe agbe him. do anyi na Aƒetɔ la. No distraction. Ame yiwo me fena fe Be o. committed. Ame yiwo tsɔ woƒe agbe do anyi. You will not die a miserable death. Maku yakameku o. The same God that helped them will help us. Mawu yi ke kpe ɖe wo nu la, akpe ɖe míawo hã mía ŋuti. Salvation according to the scriptures. Ɖeɖe le ŋɔŋlɔ la nu. Holy living according to the Agbe scriptures. kɔkɔe le ŋɔŋlɔ la hã nu. The power of the Holy Ghost according to the scripture. Le ŋɔŋlɔ la hã nu. Take decision. Wɔ nyametsotso, Make up your mind. wɔ tsatia, Say yes to to salvation. na Aƒetɔ la be mexɔ wo Say Dedekpɔkpɔa. yes to holiness. Mexɔ kɔkɔenyenyea, Say yes to righteousness. mexɔ dzɔdzɔenyenye wa, Away with all evil. eye meda asi le nu gbegblẽwo katã wɔwɔ ŋuti. Away with self in your life. Eye nu ɖokuinyetɔ dzidzi meda asi le wo nu. And whatsoever my heavenly Father has not Gake ye planted, fofo nye in si your le life, dziƒo in my medo life, ɖe agbenye me o la, the Lord will crush it out. Aƒetɔ ne ɖe wo katã dzo. Make sure you're praying anywhere you Fɔ are. egbɔ be ele do gbe Globally, ɖa, ele do gbe ɖa, pray ele do gbe ɖa, and ele tell do God gbe to ɖa. help you. Do gbe ɖa me Aƒetɔ ne kpe ɖe The yi Lord dzi. is coming very soon Aƒetɔ la egbɔna kpuie and is preparing us. eye wòle mía dzram ɖo. He wants to make his church a rapturable church. Edi be yeakpe gbɔ be yebe hame na sɔgbe na A kɔkɔ church dzo. without blemish. Hame yi ke nu ayiléle aɖeke menɔ. Don't play church. Meganɔ Make tsɔtsi sure ko you're dem o. serious with Kpe God. gbɔ be Don't yetrɔ copy dzi me evil. tɔtɔ. Megasrɔ̃ nu baɖa awɔ. Never, never. Anywhere you are. Kake ne le o. In America, anywhere, America, Europe, le Asia, Yovo don't de- copy evil. Megasrɔ̃ nu gbegblẽ be awɔ o. Follow righteousness. Nɔ dzɔdzɔenyenye yome. And as we follow the Lord, Esi míanɔ Aƒetɔ la the yome Lord will la, assist you. Aƒetɔ la akpe ɖe mía ŋuti. You forsake the empty life and follow the Adasi le new agbe life. ƒuƒlu manɔnɔ ŋuti. Adze Aƒetɔ la yome blibo. Forgiving all your sins, He will. Dasi le Follow the nu Savior. vɔ̃wo
free from the past to follow the Prince of Peace. There's no peace in your life. This is an opportunity for you to accept the Prince of Peace, the King of Peace. And when the Prince of Peace comes into your life, he will renovate your life. He will cleanse your life. You become a new creature by faith. Set free from all past to follow the Prince. Follow the new and forsake the old. You forsake the empty life and follow his emancipation. He will set you free this morning. And if you're a counterfeit, you're not ready to follow the Lord. The Lord is giving you a chance. If you have in your heart, the Lord knows how to settle his people. So this day is a day whereby you rejoice. It's an opportunity. You follow him by faith into fullness. Follow him by grace into godliness and goodness. Follow daily into his destiny. You follow Christ. The Lord will assist you. The Lord will assist me. A disciple is a servant. Serving the Lord sincerely, serving the Lord faithfully, looking at Christ. I am saved to serve with sincerity, saved by sacrifice for sacrifice, back to his service, saved to seek souls. After all the Lord has given to us, we begin to preach the gospel, undiluted gospel, saved to be sanctified, and the real saints. Anywhere you are, make sure you're praying. You will not forget this service. All over the globe. And the Lord have answered in Jesus' name. And you believe, and I believe, that the Lord has touched your life. The Lord has answered our prayers. Amen. Almighty God, the almighty power. We thank you for the teaching this morning. We thank you for all that you have presented to us. The things to avoid. The things not to play with. The Lord, we ask that all the words we have heard this morning will not just be a hearer, but you let us do us in Jesus' name. And that these words will not stand against us. Yo le tepeya, yo le MAWUNYA le Nigeria le Africa, yo vote jo katamea, wo mimi anye todo lao le Yesu pankome. Mima chonya ya wa fejeo, mima nya chove vede. Eye mi anu agbejojoe, mi anu agbekokwe, eblebenu yo kata ne fiami. Yo kasi melendi yala to menu veve me ya nya cho no agbele Yesu pankome. Mi ma tue ato ya magbe afuasi o. Mi ma nye church de la oko. Apeton nu sia nu yike futua denya pagbe o me nye nu bada wala ndi ya mi ho kata na le Yesu pankome.
And as your word abaleke wonya in our lives, le dɔwɔm le nyaba gbewo me as your word is esi ke changing wonya le things in our trɔ lives, nuwo le nyaba gbe me people around us, le trɔ ame yiwo le mía ŋuti ame yiwo mie le ɖeka wɔm kpakplea wono kpɔ mía wola kpɔ wonya be kutsetse le nyaba gbewo me eye wola kafu wo ŋkɔ míaƒle xɔasia ta eye mía anɔ te ɖe nyateƒea dzi míaɖe gbeƒã nyanyuia fisia fi ke míanɔa na amewo kpɔ mí la aƒetɔwo hã woadze nyateƒea yome nyateƒea awɔ wo hã ablɔɖeviwoe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Lord, for our Father in the Aƒetɔ ne Lord, míatɔ gbɔgbɔmetɔa nothing will discourage you. naneke ŋutɔ ma ɖe dzi le ƒo nɛ o. Lord, our lives will Aƒetɔ nya ƒe encourage you. agbenɔnɔ la do And dziƒo we nɛ know that, Lord, eye míenya be Aƒetɔ we go out of this esi me worship, ke míakpa we will be le doers, ŋdi ya ƒe practicalizers subɔsubɔ ya in mea Jesus' míatsɔ name. wo nyawo katã nɔ agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. I pray you will feel Medo it. gbe ɖa be gayɔe I pray, tantam. Lord, we will Aƒetɔ medo empower gbe ɖa him. be gatsɔ ŋusẽ I bla pray, kpa Lord, nɛ. you will use him Aƒetɔ the more. mebia be He nagazẽ just started. All the strength gɔmedze he needs, dzakoe ya give it to him ŋusẽ in yiwo gahia Jesus' tsɔe bla name. kpa nɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me. We know, Lord, you Mínya have be answered our Aƒetɔ prayer. eɖo to míaƒe gbedodoɖa. Thank you, Lord, for all that Akpe you have done na for wo us. ɖe nu yiwo katã nɔ na mi di kanya Jesus' sa name le we Yesu pray. ƒe ŋkɔa dzi nye do gbe ɖa And le. everybody Ame say, sia ame ne gblɔ nam ɖaa le aƒe me bena amen.